De la Fuente s'encull d'espatlles amb sarcasme. Tranquilo, que en cuanto vuelva a la selección te lo devuelvo con manual de instrucciones y todo, Hansi. El silenci, que segueix tan espès que gairebé no es pot tallar amb un ganivet. Flick juga amb la copa de vi. De la Fuente observa el sostre com si esperés una revelació divina. Mira, Hansi, Diu finalment De la Fuente més calmat. entiendo tu cabreo, pero si algo tenemos los dos en común es que somos unos ganadores, unos campeones. Aquí los jugadores sienten cada partido como si fuera una guerra santa y cuando lo sienten así, Hansi, se rompen. Flick abaixa el to. ¿Pero qué precio, Luis? Cada parón de selecciones sufro por mis jugadores y siempre acaba cayendo alguno. Necesita que sobrevivan de esta guerra santa que mencionas. Mira, Hansi, si quieres te puedo pasar el contacto de mis entrenadores personales. Replica De la Fuente. Como puedes ver, a mí me ayudaron bastante. Estoy muy fuerte. Sí, claro. Lo que quiero es que mis jugadores puedan jugar al fútbol, no que despiazan camiones. De la Fuente riu per primer cop de veritat. Ay, oye, que si quieres te paso mi rutina de entrenamiento, que te veo un poco panzón, Hansi? Flick el mira sorprès i esclata en una rialla curta. No, no me iría mal. Aunque preferiría que me pasaras qué producto usas para prevenir la caída de pelo. Els dos riuen a l'uníson. El vi sembla més dolç del que és, o potser és només la sensació d'haver baixat les armes per uns minuts. Brindemos. Por Gavi, por Lamine y por nuestras cabezas, que aún están enteras. Diu Flick. Y porque la próxima vez, Hansi, no tengamos que hablar de lesiones, sino de victorias. Afegeix De la Fuente. Les copes s'entrexoquen amb un so metàl·lic i sincer. A fora, Barcelona continua viva, indiferent. Dins del restaurant, dos homes que fa mitja hora estaven a punt de llançar-se els coberts. Ara comparteixen una riada discreta. I de postre? Pregunta el camarer tímid. Nada, con riesgo de rotura. Respon Flick amb un somriure. De la Fuente torna a riure i, per fi, aquella nit, el silenci no pesa. Bueno, Àlex, què t'ha semblat aquesta situació? Hòstia, és impactant, que s'hagin pogut reconciliar aquests dos grans entrenadors, no, del futbol. Crec que si es donessin premis a la millor secció possible, se li hauria de donar un premi a aquesta secció. M'ha encantat l'accent de Hansi Flick. No m'ho esperava per res. Era entre alemany... Era més rus que alemany. Rus... Bueno, accent oriental. Accent oriental. Accent oriental. Però